আপোনালোকে সবেই জানে যে কিছুদিন ধৰি গোটেই ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়থ জেনেৰেশ্যন বিশেষকৈ গাৰ্লছসকল তেওঁলোকে এক নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে। যোৱা কিছুদিন আগত কলিকতাৰ এখন মেডিকেল কলেজত ডক্টৰ মৌমিতা দেৱনাথ তেখেতক নিৰ্মমভাৱে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে হত্যা কৰিলে। গতিকে তাৰে প্ৰতিবাদত আৰু সিকিউৰিটি দিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ সিকিউৰিটি যাতে ছোৱালীবোৰে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ কৰ্মস্থানত পায়, লগতে জাষ্টিছ পাবৰ কাৰণে এই এটা আন্দোলনমুখী হৈ পৰিছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত। আৰু সেই তাৰে আগ লৈ পেলাই আমি আজি কমাৰ্চ কলেজতো কণ্ডলেঞ্চ কৰিছোঁ, ইয়াক ধিক্কাৰ দিছোঁ যাতে আগলৈ কোনো এনেধৰণে দুষ্কৃতিকাৰী আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰে আৰু দুষ্কৃতিকাৰীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ। Good evening. I, Eliza Brahmo, Culture Secretary of Commerce College, Kokrajhar. Today, together with all the union members और हमारे teachers के साथ हमने ये candle condolences रखा है in the memory of Dr. Moumita Devnath. And हम आज ये भी प्रोटेस्ट कर रहे कि जो रेपिस्ट है उन लोगों को सज़ा मिले, हमारा सिस्टम उन लोगों को सज़ा दे, ताकि जो भी लड़का ये चीज़ करने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि ये सिर्फ आज एक के साथ नहीं हज़ारों लड़की के साथ होते हैं, हो रहे हैं और आगे भी होगा अगर हमारा सिस्टम इसके अगेंस्ट कोई भी कदम नहीं उठाएगा तो। वी गर्ल्स आर नॉट टॉय, so please stop using us, please stop playing with us, and please make this world a human world and not a monster world. And मैं लड़के लोग से यही बोलना चाहूँगी कि ये जो रेप सिस्टम है सिर्फ आप लोग ही बंद कर सकते हैं एंड आप लोग ही इस पे रोक लगा सकते हैं। थैंक यू।